office. Oh yeah. Ocean's 11 madoda ezinye izinja. Lezi ezitshontsha TV dlala labo soka lezwe. Hayi. Eish. Kunjani futhi yaphela? File wena right? Nangithi. Ayakukho right futhi. Akho right. Akukho right. Siyazi. Kuyona yonke le nto eyenzakalayo umlifi indaba ukuthi angina-referral letter like angangitholi imisebenzi like ivala nje iminyango left right and center yonke le Babo expecteni soka mina utshontsha ikota yemiliyoni. Yo. Vele uyikenzetse into yawo. No, sengisho ukuthi mina sharp if inyango ivaliwe. Ngithi. Then wena kumele uvule omunye umnyango. I mean ungakhohlwa ukuthi diskill unaletsona or nazo zivaliwe. No. Yeah, kuvaleke nje mhlambe sothi ama-opportunities mara then uyazicreatela ama-opportunities sona wena mhlambe why don't you do your own thing boy? No, okay, sekwenzakele vula into yakho la ekasi ndoda kunamabhizinisi agcwele lapha high-apply abadinga ama-services akho ngoba untswemo ngama-numbers you can fix ama-financials. Business is business boy, numbers are just numbers. Njalo boy. Ene labantu laba nabo kumele baphakame, kumele bathole ama-accountant indoda. Ijazi ekasi kunenyuka ebhaya kanjani? Nenyuka ebhaya ekasi.